kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, nagawid ka magayam dito'y lugar tayo, Miray. Tapno sana na masapol nga agabang kami kinitirso. Saan samot aday tatipod no ang makagapaw? Ha? Amangan no adapay ti sabali ang makagapaw, iso anagawid kayo dito'y lugar tayo. Sinong batak ti saludsod mo? Kat no di mo pat dyan, parikot mo dayta. Rason mo laki di dayta ah. Ti ibagam ki day, nasapa ka NASPAK. Anyat ko nam? Si Kamoy, awan ti kayat ko asawan. Agpatuloy akaw tanay. Adupay ti agur-ure at trabaho idi balay. Maglagayam, makimaritis ka pailaeng. Saan akin ang maritis ti kasdian niya, kaya't kula ang maamuan iso ang nagsaludsudak. Kasjay mo't laeng ah. Apay, masapul ang maamuan ti amin ang mapaspasamak iti biyag ko. Ada ibagak kada kayo, nanang. Ay nawaw, anya manon ti bagam si Kalusay. Gimatang ka lang di ta store. Nasabat ko ni Mary di tadalan itay, nanang. Anya ko maitano na saba mo. Dakkel ti tiyan na. Naa, dakil ata masikog nga road. Ay nawaw, amo yung magayaman. Ay, saan nga iso no masikog? Ti damag ko, nangalada ka no matan iti papilda kinitirsaw. Ay, nasapa NASPAK, nanang. Nasapa, naspak mo nga magbagam dita. Amuyaw ti kayat ko asawan, nanang. Kitaan nyo ah, ubing pailaang nga masikugan. Talaga nasapa NASPAK. 23 na kanumatan. Amok ah, nasapa lata ta 23, nanang. Siyak idi ka 27 ko. Anya? Anya ginangag ko itay. Ay nawaw, napiksa mo tiradar mo ah, no nangag mo tinagsaritaan mi kinanang itay, Orlando. Nasapa NASPAK kung kunamay. Asinaw, tinasapa NASPAK. Dayjay Amiri ah. Kasanumay na naibagaman nasapa NASPAK jay tao. Wun ah, tamasikog magayaman. Anya? Pudnaw ti bagbagak. Nasalaw ko nga rod di tadalan itay, kadakkel ti tiyan na sika. Tilaman manlaw mo mag. Saan matan nga ubing ni Mary? Wun angam 23 na pailang dayjay. Manuti tawon tayo di nagkasarta aya. 27. Makitam. Ubing pa'y ta 23. Ay nawaw, no iso ti desisyon da para ti biyag da. Awanan bibiyang mo dita. Ngaben, saan mat asika ti pagdawatan da iti kwarta agastusin da? Ibagbagak laang met ah. Pangaasim bakit? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pamilyam. Saan kat atibiyag ti sabali at tao tin kabanbantayan? Naimbaglaan nga yung tanasalaw ka. Anyat masapul mo, Lusay. Adalaang kumati kaya't kung ibagakang ka. Anya dayta. Apay mo't akas jay. Apay api nalubusan yung agpasikog ni Mire. Ka 23 na pailang gayam. Kat anya kumaita. Nangala damutan ka ni Terso iti papilda. Kan maysa, nagagatmat nga agtrabaho ni Terso nga asawa na. Wen angam ubing dapay nga raud. Nasapa NASPAK ta anak mo. Ay nawaw, nasapa NASPAK mat nga ibagbagam. Nasapa NASPAK ta nagsikugmat ten adagaws. Siyak iday, 27 kon ang nagsikugak. Saan tayo mat nga agpapada iti gasat? Kan maysa, okay laang mat siguro no kayat dan ti maaddan iti anak. Tinapatag kat masuportaran da. Ti dakas kat tay makiasawa ka NASAPA. Ngam di mo matgayam kabailan abiyagan ti pamilya.
Talagamot amaritis da dya aluse. Ay nawaw, apay ni Lucy nanang. Nasabat ko nga ro di tadalan itay kat nagadaw ti sa una. Nasapa NASPAK kung kunanakit din. Asino kano tinasapa NASPAK nanang? Si kakanua. Nasapa ka NASPAK kan nagsikog ka adagos iso ti kun kunana. Anya ko maita. Nakaturpusak mo't iti panagadal ko. Barking at the wrong tree mo't na dya babae. Ay, ammo pa'y man iti dayja a tao. Saan mo't siguro adakas? No 23 mi pa'y lang ni Tirso. At least, agagagat kami para iti anak mi. Agtrabaho ni Tirso, kat siyak agdiskarti akmet. Day tangarod kat. Tidakas kat jay makiasawa ka anasapa. Inton kwan, dagiti dadakkel mo tinamnamaam. Anyat ko nang bakit? Nasapa ka kano, NASPAK? Isuti ko na ni Lucy akalugaran mi lakay. Apay matakas tati bagbagada nga. Oray nasapa ta nagkalay sa ta nagagat tamag. Saan ta mo tamang namnama iti kwarta dagiti dadakkel ta? Kan may sa, nagturpusak mo't iti panagadal ko. Isula amin mutang. Nakunampay, nagsasao da dya Lucy, kasla perpekto ti biyag naman. Angam di bali na. Panunutan da no niya ti kayat da panunutan. Tinapatag. Ar-aramidon ta ti kabaalan ta tapno saan nga agbisin ti pamilyata. Adda puntom lakay, di talatan ni kaskaso. Sayang laeng ti oras, iti kasta a klasit tao. Saan man natibiyag ti sa bali at tao ting kabambantayan si Kalusay? Apay manan nanang, kasangsang lang da tao. Sa dinaw tinagapam, itayan manon dagiti marites. Nasapa NASPAK kung kunang manon ijay. Agsalsaludsud da nanang, sinong batak laang matisaludsud da. Nuawan tinasaya at ngibagam, aguli magkalatan. Naa, Ipamaysam kiti atensyon mo iti pamilyam. Kitaam, aging gaita. Awan pa'y gusto nga urnong yaw. Manwa tawo na nagdindan na kayo kini Orlando. at least saan anasapa NASPAK. Uray na sa apa NASPAK. No ammo na ti responsibilidad na. Okay lang. Tidakas ka ti makiasawa na sa apa. Katawa mo nga road source of income na. Da magayam maipatpatakder abalay iti asidag ti barangay hol nanang. Kadamo nga men, itala na kitam. Asino ti makinkuko iti dadya abalay nanang. Ti babae binagama na sa NASPAK. Anya? Di ka mamatay. Salud-sudam kini Mire. Nangalaan da nga iti kwartada. Nagrigatan damot Pangalada ko bangay. Imposible mo't ano makaipatakder da iti kasya abalay. Kaano lang idinangala da iti papilda. Na, upat atawa din tinapalabas lusay. Di mo amot agbilang aya. Nakitam jay balay da Mire. Ay nawaw, sa anak mo't abulsyak tapno jak makita Orlando. Makitam day jay. Nakaipatakder day ti bukod da balay. Kat dataawan pa nga aging gaita. Anya kumangay ita. Naimbag pa jay tao ngay magamit tinasapa NASPAK. Awan bibiyang kaw. Sa anak mo lang nga umapal. Guilty ka lang kiti Barking at darong tri kamot nga may. Barking at darong trilaang no isaw. Asino ay tinakababain ita? Ay nawaw. Awan mariknak abain Orlando. Pulos. Kasta ti ibagbagam ngam amok asabali ti adda dita kaunggam. Nasakit ti matam nga may na nagprogreso adagos ti biyagda. Nagagat da nga may. Kung saan at ibiyag ti sabali at tao ti indabambantayan. Istris la kanayo nun. Adya ti pa ka-stress sa maya. Adda manin mabayadan iti pagadalan. Ay kabayadan niyo Pangalaan mi nga ron iti ibayad may nanang. Na,
Mabalim mo nga menan nga trabaho ka. Tawan mo't asikaswam nga beng. Pagtrabaho ako mangay. Day, apayasak ti pagsaludsudam ngay. Ibero mo mata. Day talaki ditiriga na. Agtrabaho ka kunayaw. Ngam awa mo maisuruyo a pagtrabaho ak. Ay nalusay. Di mo maurnot si biyag mo. Ngam nubyak ti sabali a tao. Apaw, nagadawa saom. Aliya, ipaka mo mauti kinalay mo. Tulungam nila kay mo tap nagprogreso kayo mo. Nagsweldo kayo ka din, Orlando lakay. Ay nawaw, sweldo manan ti damdamagam. Ado nga rutinas ken a mabayadan. Agtrabaho ka ngamin. Tulungan nak Sana na tala agur uray ti sweldo ti paglaingam. Tulungan nak tawan mo't ubing asikaswam. Naa, Naimbag pa jay tao nga uyawam ta na diskartay. day ta ti paglaingam ka. Ti mangikumpara kanyak. Puno man. Dita ka panlangan, awang pa'y sir-serving mo. Awan sa servek. Kat naman no atawan na sweldok ti nagbibiyagan tayaw. Agtalnakan, makapa-stress ka. Iso siguro ang makarkarma tayaw. Takas tati ugalyam. Amin nga ibagbagam iti padam a tao. Kat agsubsuble iti pamilya tayaw. Apalakas taunay ti ungat ni Orlando ken kalusay. May samo day jeng Orlando. Kunamblan asino mo ngagsasao. Ay nawaw, naumasiguron ka. Natural, isaw ti lalakay. Isaw ti agbirok para iti pamilya may. Kamali ti kasta ka panunutam. Rumbang lang agtinulong kayo. Sana gaputay so ti lalaki kat isumat ka namin. Anya nga ron ti maaramida, kat awang nga ron pagtrabahwak. Agbirbirok na mere iti tangdanan dang agbantay iti storda. Anya, No kaya mo, mapankay tayan da. Makitangdan ka kide tayo supay mo. jak kayat nanang. Naa, anya nga ron ti kayat mo. Ururayom lang ti sweldo nila kay mo. Naimbag pa ni Mire, uyawang. Lalpas matlangan ti balay ta, Mary, bakit? Oray kastoy talang. Ammo tamat ti responsibilidad ta. Uwan nga rod, saanan nga'y supaya pampanunutan ta? Uwan kaya, asino ti mga sikaso iti anak ta, kat ni, mangrugimot tan ti klase da. Kasaritak ni nanang, sigurado nga umanugot da jay. Ti istor ngay. Mangtangdan tayo ay itagbantay. Sigurado asan ang masangon ni nanang nukwa. Asino nga iti tangdanan tayo? Adan nakasaritak, ngam panunutan na pa'y kano. Anya nga tanong si kalangan. Oray di ka nagtrabaho. Dakdakkel at isweldok nagtrabaho aklakay, manayunan ti urnong ta. Sa bagay matkat di Ala, si kangarodan ti makamong agbirok. Awan gaya, lima pa sakit ti paraangan dalusi ken Orlando itay. Apay dalusi ken Orlando, Agap apadamot maran. ay nawaw, masansan mo't ti panagap-apa dagitang agasawa. Sa dino ti papananyo iti apo kom, suseng. Itulod ko ije pagadalan, manang. No kasta, si kamot ti para tulod da Mire. Wen taadamot trabaho da iti manugang ko. Ay, naimbag pa'y dagiday. Nagagada unay. No ti kinagagat ti saritaan, awan makunak kadakwada, manang. Uray na sapadaan nagasawa kat impanaknak damat a responsablida. Pamanaknak, asan nga amin ang nasapa na kiasawa kat irresponsable. At dalat tamo dagiti responsable ang makuna. Ay wen manang, no daduma kat awan samot iti edad. No irresponsable ka talaga. Kasla ni Lucy nga anak ko Day talaang muswildo nila kay natururayon na. Tijak pa'y kaya. Agraman biyag ti sabali at tao ko pakibibiyagan na. Ay wen, nasapa NASPAK kun kunana pa'y iday ka ni Mary nga anak ko. Day tagaraw, mangibabain day di nga anak ko. Saan nga pampanunaw, sakbay nga sao. Naimbag pa'y da terso kun Mary. Ay nawaw, patpatamaan naksama nanang. Ay kano niya panagawa mo ako diso? Anya, Agtrabaho na mo, gaya mo na dua.
Nasabat ko ni Suseng. Kat isugaya man ti mangitultulod iti apo ko na iti pagadalan. Anya ko maita? Di ka makarik na iti baen. Nalpasan day jay nanang. Manu atawon betan anagul uli makak. Nagkidaw ka kaditi pasensya. Apay ngamin nga isubliyo tinapalabas. Aya! Kita ngamin ta inton sumarunaw. Agpanunot ka pa'y. Sakbay ngagsaw ka. Tapno di ka may lawlawan. Nakababa inti kasta. Agtal na kayo nanang. Ada tilakad ko ita. Pangaasiyaw tadi kay manaktak. Sa dinaw ti papanam. Agbiro kak iti pagtrabahwak tapno awan ti adu asa uyaw. Hat, kumusta ti trabaho ngay naplayam? Agmalmalasak nga rod nanang. Ay nawaw, di ka naawat? Naawat ak makiday. Apay nga ro na nakunam ngagmalmalas ka. Wala, tabus ko mo day di amire. Anya, Ni Mary ti busko ko na. nasingbo mo ni Miray. Wala, ngam nakababain mo. Sapay ado ti dakis abalikas ko kinkwana ide. Pag nakmam, day ta anak ko. Di mo ngamin pakibiyangan ti biyag ti sabali at tao. Tadi mo amaw no anya ti masakbayan ti tunggal baysa. Kisaam, ti tao ngay nuy uyaw mau, kati sugayam ti agbalin abus mau. Agrisay naksan iti day di akumpanya. Jak amo nga ijay magayam ti pagtrabahwan ni Mary. Ituloy mo ki di ta sayang ti narugyam. Agpasensya ka latan akin ni Miray. Aklo na masikatayan ti biddaw. At tuyan ti impaaramid mo a report, Ma'am Mary. Agyamanak launay. Un gayam. Suri kadagiti dakas anay sawsawang ko idikin ka. Nagkamaliak. Awanan day jay. Napakawan kan. Pudnaw? Wen, saan ko nga ugali ti mangimulay ti sakit tinakam iti padak a tao? Agyaman naklaunay Oh, nangan ka din? Saan pa'y nga raw? Agiddan tangaro din Mangantan di tarwar. At damot asidag a restaurant dito office. Ay, nawaw! Saan ati biyag ti padam a tao ti banbantayam? Ipamay samkit di ti atensyon mo iti pagsayaatan ti pamilyam. No anyaman ti desisyon ti sabali a tao para iti biyagda, di mon pakibiyangan. Tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.